Tariki Isano omutienyu gatatu mwaka w'ekirubere n'emirongo ebere na inye niyo yaragire Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso yanaramana Amayia korwa Ndizi TV na bwobwansu bwo Mose iretera nankuru kwa job Maangi na utako kubwatana nere eline konyora amangana ya gwetera asenchira yimanyiro nigakoro kwa Lydia Mose yokone kichibichechi boyo na Mario gingo ikera chire asenchira wekera nigakoro kwa Abigail Nyanchama ngoira nande arinde mbe kumamanyia nali abe wate ko Chinsa chia mambi wekera bono mugaso. Kia kurua ase county ya Vihiga anene mono bali bagosomia ase chiskuru cyoboroso ekerengo kia ECD nigo baba gochaka omogiro ase kiliba kwe murunganelia nogo konga kubo kimana boigo gotaye kuchibesa Chinsa ne county ya Vihiga ense mo serikali ya county ya Vihiga baba gotebanga bali guchi kobosona onde bwensi kolende ekirira omogiro yukoba ase ense meyo nasengencho boigo ekiombe kia SRC nonyanga kiabetege kurwa ogochikanga ogo amangana yo abagawe kirani babeti bakobeka emero video na boigo ko bachinga kichisa ine linde gwikirania engana kwamba sisi kama walimu tunadai ya kwamba inafaa tuajiriwe kulingana na SRC. Hiyo SRC ilitoa huo mpangilio na kaunti yetu ya Vihiga bado haijatekeleza hayo mambo. Jambo lingine lenye linatufanya kwenda mgomo ni ya kwamba kuna zile pesa za gratuity. Tulifanya kazi kwa muda wa miaka 3 kwa kandarasi ikaisha, na hivyo basi inafaa tupatiwe hizo pesa zetu za gratuity. Wakati tulipresent petition yetu tuliambiwa kwamba tunashughulikiwa baada ya siku 7. Nadanganya ama ni ukweli? Baada ya siku 7 hakuna mawasiliano yoyote yalikuwa. Iwapo haya mambo haitaendelea jinsi ambavyo tunataka, basi itaonekana ya kwamba tutakuwa na shida ya kulemazwa kwa shule zetu, watoto wetu hawatasoma vizuri, na hata wakiambiwa wanapewa vitisho namna hivi, wataweza enda shule na wakose kufundisha. Tutakuwa tumeachieve namna gani? The bone of contention is they would like us to implement the Saraserem circular, the scheme very fast, and that one now needs the county to look for money so that we are able to pay them. Kabusinigo munyakonda oyo mokurua ase county ya Makueni abagagotenenigwa emeremo asekelia omugavana we county yu akwe murunganelia nga nigo omunyakondo yatarabaga wikirania emeremo ase chinga kichigwenderete ase obwaga chigweke gwanda kya maziwa asabaga korwa ekuro enchindi ochia ase abakoli emeremo be county ya Makueni nabantu bande bonsi bataba wikirania emeremo ye county ya Makueni bunamba chikwirerwa egetambo kerio egetindi. Tumepata contractors ambao hawafanyi kazi na nimetoa amri kwamba contractors ambao hawafanyi kazi waachishwe kazi, tupatie watu ambao wanaweza kufanya kazi, kwa sababu ni vibaya mtu upatiwe contract ya kuweka maji na miezi 10 baadaye bado hajaweka maji. Ni jambo ambalo hatufai, kwa sababu wananchi ndio wanaumia. Na mwisho ni kwamba katika miradi ya maendeleo ambayo iko hapa na tuna bwawa la maji kubwa sana hapa kwa Matinga Dam, tumepata ripoti kwamba pipe ambazo zilikuwa zimewekwa zimeibiwa. Mahali tumetoka pengine katika project tumezindua Itumbole, tumepata pia pipe zimeibiwa. Na wale watu wanaiba hizo pipes wakifanya scrap metal, wanafanya hiyo kazi bila leseni na wana operate tu huku. Tumesema sisi kama county ya Makueni tutapiga marufuku biashara ya scrap metal na tuhakikishe hakuna mtu anaweza kufanya biashara hiyo hapa, ndio waenda wakafanya mahali pengine, kwa sababu kazi ambayo wanatufanyia na miradi ambazo tunaendelea kuzindua zitaharibiwa kwa mtu anataka kukata chuma, ilhali
hizo chuma hizo ama mabati ambayo yamekelewa ya stima ni ya pesa. Omurai wense Dr. William Ruto nigo aberega wekirana na gusanga n'ababunge kurwa ase Chinsa kire inse yo mwabuli o East Africa anene mono ase baba bagusanga chinchira cyo kwegendereria anene mono ase okubwaterana kwene kinga abantu bonsi ngotalira bare Chinsa eki kyonsi nagokora obunchelie babo batabwati bitango binde bonsi naboigo chinchira kigutumika ebinto byekerero naboigo gokora obunchelie naboigo kolenda ebinto bitonchokanaine ebuna enchera eyemo yogokinia orogongo rwa Afrika ya mocha. Ababwatani bekiombe kya ODM nigo bono babiri bagosabwa kwelikia ebuna enchera moyo kuyarigania ase ogwakachikura omutienyi okalegocha ase county ya Kwale nigo chikampeni chigendrete borro ase abaminyoki se abali bagochikurwanirira ebirogo bagendrete we akera ekoko elinde kwene kinga ngo chigochoru bale ase obochori bokale hosio. Tufanye usajili inshallah na mwezi wa 4 tuende kwa uchaguzi, tuchukue ODM na mina mengi ambayo wanaweza kuyafanya. Chama na ODM si mtu mdogo. Moja, tutakomesha zile dhuluma za mtu atoe pesa, atoe tikiti, kama hana pesa atafute wote astahika kwa tikiti akaanguke. Hiyo tutakomesha hiyo. Tumetayarisha jeshi kalikali. Na katika hilo jeshi tumekubaliana sisi sote komanda wetu hapa Kwale itakuwa Sheikh Juma Ngao. Kwa hivyo sisi kwa kauli moja tumempendekeza Sheikh Juma Ngao awe ngao ya Kwale. Wakati umefika tujiregister kuwa wanachama wa ODM, kisha hapo tusimame ngangari imara, tumlete chairman wetu mpya, na chairman si mwingine isipokuwa ni Sheikh Juma. Omoteneneli wa waziri imeka ense ya Kenya Musalia Mudavadi niga bagakomerana n'ababwatani n'abanyakiombe bobo mu bwa European Union ase basanga chinchera ense ya Kenya erabege kubwaterana nekiombe ekyo elinda kwene kinkoleta bale ogonjolia anene mono ase bakwanira chinchera chokwene kingankolenda tole ogonjolia kwelire anene mono okwabere kuirira abantu abange konyora ogwakwa buna murakera na boigo etoigo yaralekanire ase chinsemo ime yense echo ya Kenya. Displaced in Africa. 6 countries accounted for 64% of forced displacements on the continent. And as at September 2023, 121 million people are now facing severe acute food insecurity, a demonstration of our ambition to promote continued progress in the Kenya and European Union strategic partnership. This will enable us to expand the scope of our cooperation in key areas, including trade and investment, cementing the strong bonds of friendship and cooperation that we have maintained with the European Union. Climate change has triggered a myriad of impacts that are increasingly becoming evident, with dire consequences to livelihoods, ecosystems, and the economy, particularly in developing countries. Kenya, amongst other developing countries, contributes least to the carbon emissions, but suffer most, and hence the need to work together to combat.
Serikali nigo yarure ekuro entindigo tiase abantu bamenyete ase obolemo bwa serikali kagukwana kurwa ase ensemo ya Kitale Alice Wahome yoro mwaziri wechindemero imeyense ya Kenya nate babuna serikali nechwirira egetambukire na kunganya abantu babegete obomenya bwabo ase ensemo ya Kitale ase chichera chibekire ase boigo ensemo ya baraibense meyumba saba serikali kwa abamenya buchinga kichinyororo nabo igokwana na libaga li ororo ase abantu gutwara chinkwana na kuiwana na batarachi kunganyigwa kurwa ase ensemo iyo. And get some documents signed by our officers, but those documents are not regular. For you to get a title within prisons, you have to have prisons land degazetted. That has not occurred. It did not occur. So if you are holding land pursuant to some documentation that is not preceded by degazetment of that land from prisons use, then you don't have a valid title. My most concern ni wale third, fourth, sixth buyers wale walinua ishamba. So as a government, it is good to have agreed. My most concern ni wale third, fourth, sixth buyers wale walinua ishamba. So as a government, it is good to have agreed to visit here, so that means they are going to engage. But most concern ni wale wadogo wa mashamba madogo. Kuna wale wamenunua hii shamba mara ya 5, ya 6, ya 7. So I think the government is also going to listen to that. Sawa. So that we ensure that watu wasiumie. Roboti urorengete chindemero noto gwikira omweli wa mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso elietaliane nkoro kwa job Maangi ngwirane lya butwa betu kobwate na barobugo chakera omuchakano wiko omwelio asara mumanyi korwa ase ensemo yokwene kichibi chechi boigo na maliga wikirire asenje wikiranu na boigo Lydia Mose oyone kinga kwanyolire amangana ya gwetera ase omonwa bwebimanyero lyo gwikira chinga kichinde na batakeire oboligereria obya imea Ndizi TV nabwo obwansu bw'Umugusii.